to the Filipino people in the Philippines, in Cebu, Senador Manny. In Cebu, Sunstar Super Balita, Cebu. Salamat sa iyong mga bistag na tanan sa Cebu, Visayas. Thank you to all your support. Mabuhay. Ayaw mo diyang tanan. Ginoo magapauban kanyo kanon. Thank you, sir. Thank you, Manny. Thank you. Inyong nadungog, nabati ang 8th Division World Champion Manny Pacman Pacquiao, yang gigreet ang mga taga Cebu. There's a lot of Filipino boxing fans watching you in the Philippines. No, que si es de la última pelea de Pacquiao, que va a ser con un peleador digno, que va a sacar lo mejor de él y que van a darle una gran pelea. This is Manny Pacquiao's last fight. He's going to go out with a bang, and it's going to be a great fight. Thank you, sir. Thank you. Guys, inyong nadungog ang pamahayag o ang interpreter ni Yordenis Ugas, ang reigning defending WBA welterweight super champion gikan sa nasod sa Cuba, alias 54 Milagros. So for mga pinakalatest, reporting live from MGM Grand Arena sa City of Las Vegas, sa State Nevada, sa United States of America, para sa Sunstar Super Balita, yung alagad, yung sportsman, yung ka-super DQG Daniel Kindaugoden. Mayang hapon, Amerika.